Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Kasaran wenno natayan. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Anya lakit din na kita at tao. Anya launa yan ayat igura da iti dahita pamilya. Big issue pala kanakwada. Ti pan nakaselebra ti may kasangagasot kat lima. Kasangay da di apo lakay. Naglawag ti biografi na. May sa abanwar. Nagsoldado idi panawan di hapon. Nangato ti Rangguna. Iso pa iti pan nakapangulo dagiti daduma a guerrilla group. Di dalagin din bigbigan ng Barnuar. Susapo ya. Nagadukit din nga. Ay, narigatan tag sarita. Dito yung tay kapindom. Sorry tsak mo na yung kadagusan ka na. Panak mo ito nagibalaybay iti linabaak. Iso nagtimpla kiti sa bali. Ay, woy. Nalipatak pa ikid din na nagpatimpla kiti kapit. Anya day taboy-buyham di laptop mo. Dahiti man may panggap iti pan nakarampak iti may kasangasot kat lima at tawoy na kasangan niya po lakay. Kasta ka de. Anya nga iti bagbagada dita. Adaman nga rudan nagkomento. Saan ka no anas ka narambakan na itata, diktador ka no na di apo lakay. Kanayon la aday tat ibagbagada may papankan ko na. So nga raw, di man may sapos ti kabagyan nyo nga taray ito, ada ka no riyon nyo. Aywan. Inton Sabado day tandom. Aya, ita lang amin ngaglukatak iti FP. Kasta? Italaan na amam day na. Woy, di mo ba't ngamin ibagbaga? Ay, kasano ang maibaga kat sobra mo't tanti kinabisim. Sa kanayon mo't nga agkadkadwa kayo kinitatang. Anya ti amok no nasaunan kan ka. Sa bagay, Ay, sige, tayo nakituloy ter aramidak. Dapapanan mi kan nanang inton madamdama. oray ni Rosa. Kanayon mo't nga dapapananda kan nanang. Bayaklatan, awan mo't kami anak may. Yes, nawayalat tamo ito mapan iti kayat na papanan. Mayata.
tatang. Iimbos sa kanagos ti kapekta mga nagbaaw manan anyak pa'y naigok. Ano ti kakabagyan darusa saan ko pengamam mo? Ket numapan kami. Sigurado, adumanan ti baro-aro pa makitak. Adun tumanan ti makaamok akaruprupa ni katugangak Agustin. Speaking of reunion, Dom, mapantan ko ka ni? Nay, si Kaman. Saan mo't ang mapandatatang? Aya, di rin saan tamot na mapan. At napasugnod ni tatang, gaputa sanda ngayon ramraman ni nagsasaritaan dati maaramid. Kundi na ninamnama at ipakaaramidan ti reunion. Kat iji balay ti di na unay makakinnaawatan akabagyan may. Ada panganakan mi kinanang yo iti kasar iti dayta akaldawan ti reunion. Basta ya. Isuasan tayo na mapan. May kay tulangan kin Rosa iti panganakan mi iti kasar. O sino ayat ti anak nyo iti kasar? Anak ti kabagyan ni nanang yo. May kamang iti lawag. So dino nga ti pakaangayan ti kasar. Iti lawag nga rod. Tataga iti ti babae. Isu may mayat iti jayon. Isu ti papanantayon ta makapasyar tayo pa iti lawag. Oh, mayat ah. Hawin. Isu mapantayo la ijayon. May isa kadagiti kadaklan mo ta simbahan ija ti pakaangayan ti kasar nga Ingrande. Nagsaya atoy. Isu nga isagsaganaan mi kena ng yuday jay. Minto no may alawas hindi jay. Makapasyar tayo nga ron iji lawag ah. Wan, tako na ni nanang, kaya't nakano apasyaran dagitay napipintas abuya ija Ilocos. Nang runa iti Malacanang of the North. Oo na. Siyak may taywin mails. Di kahit ko makita win numasit gan. Tasan lang ti picture na. Ay, uwan tatang, ado ti mabalin a pagpasyaran ijay. Wain, ket mangayab tayo iti driver. Masapol pa ya. Siya ko ang tagmaneho. Ay saan? May mayat matlang no mangalat tayo iti tangdanan tayo kuma. Wino saan? Nilangan agoy. Sige ah, naisuti ko na yan. Ay wala, tapno makapag-relax kayo matkan Rosa. Ha? Yak mat kayat ang adama sa ni Rosa kada kami. Awan mo problema ko mga oray siya kung tagmaneho. Ay saan? Nilangan agoy kat di ka nagsaupay dumeng. Ha? Inarigat mo ta. Nagbalingkit din a driver mi ti kagawa da manugang ko agwapaw. Kayo. Huwag man langay. Ninto lang arudan, bayaw ago iti driver tayo. Excited mo ti Rosa ang makapasyara. Sa bagay, oras siya. Napayagan na dinauding ipapan ko Idilawag City. Idilangin anda konvensyon mo iti gunglo na iti Manor at may Ilocano. So nga excited ak may. Anya nga tan, titsura ti syudad ita. Leha pa nga yan. Pinanawan nakla ni Rosa dito salas. Ay, tuglipak mo tayo. Ay, sanggirak na ta dito gawakon. Narikat na yilad ko. Takansyawan naktumanan ni Rosa. Ay na, naktanga naklabasit, tuglip man ti umayan. Ayan yan tigas tayo. Jak sakit ti maliklikan ti makaridab. Ay, naglokon.
Dito'y matgayam simbaan ti sarat ti pagkasaranda bakit. Kunak no'y jay lawag ka mismo. Un nga raw, Maghasam day ta. dengdenggag pa iti istorya ita iti nakaabay ko. Ijay kumagayam simbaan ti batak kuma, ngam nagbaliw ka no ti plano da. May mayat kumamanin ano ijay. Kalpasan ti kasar, agpasyar tayo pa'y Awon na. Sana parikot na bukod tayo mo tilugan. Katuun bait, kan naka-check-in tayo mait. Wen, bakit? Malakse di ti one night ngayon terdagitag kasar alibre a hotel kada tayo. Ninayunan tayo pa iti may sa Arabe. Tapno makapasyar tayo mutin. Nga masan lang aday tati pakaragsakak. Bakit? Anya pa'y, Agasam pasiga politiko dagiti makumpadre ken makumari ta. un nga raw. Nay tanagdakal at tao, anak Amerikana. Iso day tati congressman dito. Awan, ni Congressman palpalatok dita. Ni, umay dito ayun ta. Kumusta, kumpadre? Chairman Gustilo Kayabkab, ikuli pagpag, Congressman. Uwan! Pan nakalipat kon. Imay kami idin ije Ilio a Milagrosa. Ay, Congressman, koreksyon, santa disgrasya. Awan. Ag kumpadre tamatlaangan. Awan na, Congressman. Sige, kasaritak man pa dagiti daduma kumpadre tayo. Nay, di kay mangliplipat kumpadre Delfino. Yan. Balik natin Pino, tinagan mo kay. Kay bagbaga ka Gustilo. Ay, apaw, kumpadre Delpino ko na nakit din. Salbag ni Ayat. Politiko talaga. Ay, awan da kita. Ay, di na pa'y damagan nga umuna no. Taga dito'y dartao sa day pakabong ay sudak at kandidato. Ay, Di naktupay kinasa ubay. Ayawan saan kong ibutos day ta? ay, talaga mo tasan tayong ibutos. Apay, dito'y lawag ay tipagbutusan tayo kat saan mo. Iso nga ron Iso nga ron nga imbagak mo't asaan kong to nga ibutos. Ni. Babae mo't ita umasitig lang. Ang mga no kandidato mo't ita. Oh, agko kumpadre tayo matgayam kumpadre. Siyak ni Barangay Chairman Gustilo Kayabka, madam. Ijay ilimi asanta disgrasya. Un gayam. Kita man lang. Nalipatak matinagan mon kumpadre. Ay, siyak ni Gracia Arreglado. Ay, kastaya, madam. Basta ada Gracia Arreglado. Ay. Ne, kumpadre, laglagi pamutoy kumadre minton eleksyon Na. Umay kaminto agpasyar ijay barangay yo anagusingan. Na. Gusing. Ay, kastaya, madam. Okay. Basta di kay mangliplipat no eleksyon. Sige, takita agpay dagiti daduma ako kumadre ken kumpadre tayo. Ay. Nakay. Nanagusikan ka din na uro. Tiamuda ka taga dito'y datao. Puaya. Aniyan. Ay. Negosay. Apay ngay. Adi mo lamang roginti kasar. Di tayo samot pastrikan di ta simbaan. Ay, aguray tayo lata. Awang kanu pa dyan nobyo. Urahin tayo. Isos traffic. Kasalupay ita makalusot tayo asumurot. Kadagay lugan tinagkasaray.
Adda pa ila dita tilugan dagiti daduma kakabagyan ti agkasar. Uncle. Ay win. Data van ang nalabaga. Data ti surute magoy. Masigurado yaw. Kakadwa tayo na kita. Ay la. Wan nga, adayo ka di dito iti ayan ti reception? Sikon kini kumpadre ni Store, asidag dito iti Ampukaw subdivision. Woy, asidag ka na. Sa taimot nga tama, pukaw. Nay, Dumeng. Ay, Day pa makikita ka asuya, basuya dita ah. Di mo turugan ta ka abay mo. Sika kiti ko matimang kita iti turungan tayaw. Ngarod Hoy, do. Di ka maturog tita. Ay, sika ngay agaw. Amom, di papanan tayaw. Ay, saan ante? Di kay madanagan. Duwada kita sursurutan tayo. Adayo ang mapukaw tayo. Ay, Wala kita mga rodagoy. Sige, pandari mo tamaki na tilugan. Ta surutin tayo adagos no agandar. Wan Uncle. No, di, naglugon. na. Si Mingi ti truck. Malingdan na ta surutin tayo. Saan Uncle? Leave it to me. Wala, makamuka. Nay, nagadutilugan nga agapo dita malabasan tayo kampusan to Ay matraffic tayo manditan Adan sa kalkalpas apunpun. Ado ti rumaralugan di tampusan to. Nay, po, makalingid man dagitan. Dahil ti karaw. Adan sa itabon da talaga. Nay, agbueltan ti karaw. Wan tagsubli day tayo di punirarya. Agsubli ni di sentro. Ay si sumat laan na pusek, tilugan ditan Sana bale, nakabueltan ti karaw. Makalusot tayon. Ngala, agandad kalatang agmaniho agaw. Ayan tayo ba na sursurutin tayo? Dajay Uncle, nalingdan iti truck. Overtake akto day tatap no, masurutan tayo jaban. Ngala, sigurado mo lang Ay, Dumeng, kita man no gusto mo lati sursurutin ni Agoy. Kasi katiad na dita abay na. Nakaturog ni Bayaw Duming Uncle. Anya! Ala ni Dumeng. Apa? Uray sa dino. Makaturong. Ay, uy Dumeng, agring ka ditan Kadnay, mayaw awan tayon. Ay, imbag tanalusutan tayo matlati pirmi at traffic. Wan nanang, basitan tilugan dito Nay, gustay. Pwede ka matagtagaray. Uray mo si kaagaw. Kita kiturturungin tayo. Nakaadayo tayo. Nayaw awan tayo sa amot tayo. Ay saan Uncle? Jakmats ni na anja sursurutan tayo. Dajay man Nay, kitaan nyo Amang nayaw awan tayo matkit dahin. Sapay mabisina kung. Si kalang ayat mabising. Itay pa nga aga-apa dagiti tarakan ko. Imbag ni Dumeng tana iturog na. Kun imbag pa'y dagitay politiko, ta nakadanon dansan. Mangmangandangatan. Ay, saan da si Murot iti ayan ti pakanan. Kunayay congressman itay, nga dapay sa bali apanganakan da iti kasar ket sambutin da. So asa bali ti itinurong da. Ay, Ayusan Uncle. Ijay di pakanan. Kitaan nyo, nagsardang ijayan ti sarsaranwan tayo. Isardang kumatilugan tayo dito yan. Sige, isardeng mo. Birok mo ti paradaan. Yaman pa yapo. San tayo anayaw awan? Ay, pag iso, dumsaag tayo tayo mabisina kun. Sige. Sumil po tayo ni Talinya. Agturong inti panganan na kita nakalinya. Sige. Oy, bayo agaw, sumurot ka kada kanay.
Uwan, bayaw, kagawan. Sige, mabisinak mo na yun. Di mo ipagkas bayaw. Ngalala, makipila kayong kadagita. Tapno makaala kayo matitikan ninyo. Mapan kami iti lamisaan, ana iranta pagsasagwan dagiti ninang keninong. Uwan, bayaw. Ay, mabitlan dong. Nakapurong agpweso dagitay dimsaag iti sinursurot tay alugan. Sandan sama ta nagkapo iti kasaran. Milamat badlaw mo, Rosa. Makipila takid din. Kat na agkyam-kyam ti kita akong nagapo iti bisain. Isu naisot ko namdom. Ne. Ah, Antun ko! Ay, maikawa ako nitikawan adagdungdung awdom. Uy nga raw. Narati mayan tayo. Resepsyon ti kasarawan no na tayan. Ay, dito'y kami mata na makipila ka na lang yun. Umay kan bakit? Dita, sumilputa matan ka darosa kan duming anak kipila. Adam, lakay. Ay, sus, di ka reklamon. Tani agdul-duling ako ni tinraw sa abisin ko. Tata, sa balit to'y naturong tayo apakanan. Sa bali at talaga. Ta nakadalungdong itinangisit, kag dungdung aw ijay. Ngimtagtaga rin. Kasaran man minunatayan, kinapatag makapangantayon tani. Abay, di kay mabisinaya. Kasaran tinatindaran. Natayan ti panganan. Ay, anyang. Anya na hijaya na tagtagainan. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.